definitivno. Kako drugo reći? Mi moramo biti spremni da nastavimo i da ukrupnimo, da radnike sve pozovemo, da stupimo u kontakt sa drugim gradovima, da i oni ovako formiraju i da zajednički nastupimo prema Sarajevu, a ovdje se boriti protiv njih svake srijede i ojačavati. Tako je. Sama činjenica da će 25 miliona dati za novo zapošljavanje, a izbaci 400 ljudi, znači oni namjerno troše pare i ubacuju svoju djecu. To sam rekao gore. Samo doji djecu, tako je. Mi sutra trebamo u većem broju biti pred skupštinom, održava se skupština. U 9:30 se naći na parkingu tamo preko puta skupštine i dogovoriti se kako ćemo nastupiti. Imamo zahtjev prema skupštini i tražit ćemo sutra da odgode tu redovnu, da naprave vanrednu, da se nastavi tematska sjednica i da oni vladu natjeraju da radi svoj posao.